Amsheni lo angaleni imisho mthumbeni wale kamapayi. One of the people shota kuka Castia #the twins. This story it's based on a reality. Mara reality as bangavula ayinga swi ku yumelela kwini because loko hleketa xilo xi le ku ndlekeni ka pati yin'wana misava loko ya hleketa imagination iva mi xi languta mi ta kota ku xi twisisa i xitori xa xin'wana xo tsakisa swinene like swilo leswi loko i swi hleketa swilo wena u ri ka mapuve swi tivi ku phati yin'wana yi le misaveni swi le ku humeleleni swilo so swa endleka mi kuma ku mhaka leyiwani yi humelelini kun'wana misaveni so swa pfumeleriwa ku hi vula ku leswi i xitori xa mampela.